Sigurno ste se u nekim periodima svog života zapitali koja je svrha mog života. Verovatno je za to pitanje postojao i dobar razlog, jer svi želimo da znamo zašto smo ovde. To je naizgled jednostavno, ali složeno pitanje koje je zasnovano na vašoj perspektivi. Mnogi ljudi greše, pa svoj posao ili karijeru smatraju svrhom svog života, ali to nije tako. Vaša karijera ili posao su sredstvo ili oblik kojim služite svojoj svrsi, ovde na zemlji. Moglo bi da se gleda i na sljedeći način. U vašem životu, što je vaš rad koji predstavlja formu usklađeniji sa svrhom vašeg duha, to jest onim što cijenite, to se vi osjećate srećnije. Želite da zaradite novac i radite ono što volite. Zvuči kao win-win situacija. Međutim, mnogo puta ljudi rade na poslovima koji ne odražavaju njihovu svrhu. Ti poslovi ih navode da se osjećaju anksiozno, stresno i iscrpljeno. Njihova karijera je samo sredstvo da bi se zaradio novac, u svetu koji ceni papir sa brojevima ispisanim na njemu. Ali sada sledi pravo pitanje. Da li vaš rad koji predstavlja sredstvo kojim zarađujete mora da bude usklađen sa vašom svrhom? Odgovor na to pitanje zavisi od vaše perspektive. Stepen vašeg zadovoljstva zavisi od toga kako doživljavate svoj život. Ako osjećate da bi trebalo da bude, ako smatrate da vaš rad mora da odražava vašu svrhu, onda je nus proizvod osjećaj pritiska da to učinite takvim u svetu koji ceni novac. Ako osjećate da nije, onda ste zadovoljni tamo gde se nalazite i osjećate da je vaša svrha ispunjena. Ne postoji ispravna perspektiva, postoji samo vaša perspektiva. Naravno, vi možete imati više životnih svrha, ne samo jednu. Na primjer, jedna od vaših životnih svrha može biti da volite i služite drugima, a druga može biti briga o životnoj sredini. Način na koji odlučite da izrazite svoju svrhu ili misiju može biti kroz vašu karijeru ili posao. Ili je to možda kroz ulogu, kao što je ona biti majka ili volonter. Postoji mnogo načina da izrazite svoju svrhu ili svrhe. A ovi izrazi se mogu mijenjati tokom vremena, kako se i vi menjate. Najveća životna misija je u stvari shvatiti da vaša duša je vremenom nakupila lekcije interesovanja i imate moć da ih kondenzujete u upotrebljivu energiju za vaše sadašnje životne misije. Ali kako znate koje su to lekcije interesovanja? Oni su svuda oko vas. A tu dolazimo do vašeg anđela čuvara, vašeg duhovnog vođe. On vam može pomoći da prepoznate ove lekcije interesovanja i da ih iskoristite za svoje najviše dobro, da bi služili vašim brojnim svrhama ovde i sada. A evo kako vam anđeo čuvar može pomoći. Prvo obratite pažnju na misli i ideje koje vam dolaze. I to one misli i ideje koje vam stalno iznova i iznova dolaze. Anđeo čuvar koristi mnogo načina da privuče našu pažnju. Od pesme na radiju do vašeg prijatelja koji je upravo pomenuo nešto o čemu ste vi razmišljali. Drugo, obratite pažnju na fizička i emocionalna osjećanja koja se ponavljaju. To je božansko vojstvo koje vam pruža važne informacije. Znam da neki od nas imaju tendenciju da ignorišu ova osjećanja i da ih otklone poput dosadnih komaraca po vlažnom danu. Ali zastanite i obratite pažnju. Treće, pozovite svoje arhanđele, anđele, duhovne vodiče i voljene osobe. Naročito arhanđela Mihajla, koji je nadzornik životne svrhe. Zatražite pojašnjenje ili pomoć u prevođenju zbunjujućih poruka kako biste jasno znali koje korake da preduzmete. Još bolje, zatražite pomoć u sortiranju svojih osjećanja. Na taj način ćete omogućiti sebi da ih primetite, razumete i pratite. Jer Bog zna, ali je teško čuti sebe kada si umotan u emocionalni čvor. Zapamtite, živimo u svetu koji je dizajniran da nas čuva od sopstvenog unutrašnjeg svetla. I zbog toga je imperativ da slušamo sopstvene pozive, da ih ne ignorišemo, da ne ćutimo i potrebno je samo da dozvolimo. Jer kada to uradimo, vidjet ćete kako jedan sinhronicitet vodi ka drugom, a zatim ka drugom i tako dalje. A onda ćete uskoro biti na putu da živite u jednoj od svojih mnogih misija i da nikada ne zaboravljate neku od svojih krajnjih misija.